nyuma y'ihirikwa ry'ubutegetsi muri Niger, ubu iki gihugu cyafunze inzira zo mu kirere kugeza hatanzwe andi mabwiriza cyumvikanisha ko gitewe ubwoba nuko ingabo zo mu bihugu byo mu muryango wa CEDEAO bishobora kugitera kuko bisaba gusubizaho perezida wakorewe kudeta. Aha muri Niger kandi ejo ku cyumweru ibihumbi by'abashyigikiye kudeta bo bagaragaye i Niamey mu murwa mukuru basa nk'abadatewe ubwoba n'icyo bita igitero cy'ingabo za CEDEAO. Iyi ni kudeta ya karindwi mu karere ka Sahel muri iyi myaka ishize. Raporo nyinshi ziravuga ko hari ibyago by'indwara z'ibyorezo bishobora kwibasira igihugu cya Sudan cyugarijwe n'intambara. Imvururu zikomeje kuba hagati y'ingabo zihanganye zatumye ikibazo cy'ubutabazi kiba ingume. Ejo ku cyumweru muri Libya urwego rw'ubutegetsi rwatoye umuyobozi mushya mu gihugu kigaragara nk'ikigenda kirushaho gucikamo ibice kubera ubutegetsi bubiri buhanganye. Watowe ni uwitwa Mohamed Takala. Turangirize iyi ncamake muri Uganda havugwa igabanuka ry'abakozi bo mu nzego z'ubuvuzi. Minisitiri w'ubuzima yabwiye ibiro ntaramakuru by'abanyamerika AP ko abarwayi bagera ku gihumbi bashobora kurebwa n'abaganga babiri gusa. Ubuyobozi bwavuze ko abaforomo bahitamo kujya gushaka akazi hanze y'igihugu.